Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Sana makaturog ni Doña Dolores. Gapo iti gagatel amarikrik na na. Nakunamat ni Diana nga anusan dan ti agnaed iti balay ti ikit na. Ita sana nagbayag. Nakangagda iti kanalbuong ti paltog. Pinaputukan ni Bakat Ansing dagiti nagpanggap nga agtakaw kadagiti manok na. Iti sabali abangir, binagbagaan mo't ni General Barbosa ni Lindon nga agbalin anatibkar. Ken asikaswan na anaimbag ti negosyo na. Tinutukan mo't ni Lindon ni Brando. Tapno iso ti agbalin ahitman na. Iti sabali abangir, dinanog ni Gardo dagiti lalaki anang riribok iti pakanan apag papaayan ni Alona. Iti sana nagbayag. Sinurot ni Gardo tinagturungan dagiti lalaki ang nakalaban na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo Anapol 1. Tugot, Tinapalabas! Saan nga taabuyot ni Lindon na kita? Lugan ni General Barbosa ti sumungan, ket agturong iti ay nagiti lalaki. Dayjay, sinabat dagiti nagado a lalaki ti lugan ni General. Adun ti mailasin ko kadagiti lalaki nga daditoy. Nakarangat ko dagitan. 100%. Grupo ni Lindon dagita daditoy. Dimteng pa yan ni General Barbosa. Musaan ka kumasugador, Dolores. Baknang ka kumapay nga ginggayta. Manang Ansing. Naglastog kan tumot idi. Adupay ti kwartam idi, iso nalastog ka. Di nakpay pastrag ka ni mansyon mo. Anya nga'y tinapasama kita kan ka. Nagsubli ka na marigrigat. Manang Ansing, di na ko man babalawan. Nagkidawak mo tin iti pamakawan kan ka. Malagip ko lang, dagiti nararamid mo di kanya. Papanawon naglatakas laso. Amo ko undamin. Insaldam dagiti sanikwa na di Roberto akasinsin ko. Iso nariribo kita ti biyagyaw. Manang Ansing. Imbaga amin ang kanyak ni Diana ti may papan ka na kayo. Agyaman ka tadakil ti respeto kiti na hindi kasinsin ko. Tano saan? Dakas ka kanyak. Saan ka langan nga gararami diti sana nasaya at dito'y balay ko, Dolores? Kanayon ko nga imot ti shotgun ko. Ha? Anya? Mama, nanggag ko dagiti imbagbaga itay ni Auntie Ansing kan ka. Nakabutbuteng batday ta kasinsinday di papam. Naguyong. Apay nga umisam ka man yan, anak ko. Ita lang amin ang makaisamak, mama. Makarig nga ak ngaminan itiragsak kan namnama. Gaputan nakalibastan ija mansyon. Diana. Nabayag a panawon ajak makarig na itiragsak iti kaunggak. Jak maaramid ti umisam ija mansyon. Kabayatan ang nakabantay kadatan ni Lindon. Maawatan ka, anak ko. Apay, mama. Di ka din naragsak, anawayata itan. Ko, ha? Maragsakan na, anak ko. Maragsakan na, kunam. Ngam, naliday matlata tilangam. Di naglata ni kaskaso, anak ko. Maragsakan mo at akaskan ka ita. Mama. Ngamjak pa'y la maibagaan na talgantan. Sigurado asap-sapulan datan da branto. Auntie, naglawagayam dayto ako praan tinyog. Asino takin kukwa iti dayto eh? Kabagyan tayo matlaeng, Diana. Iso na lang ta, dandani maapit ti biyag na. Anya? Nabayagan ngagsaksakit ni Manong Damian. Kasanaw ka, lakay malaw na yun. Kasta ka di, Auntie Ansing? Wun, Diana. Damag ko kat. Ilaklako da pa yun dahil pagkubraan. Nadala ko makwartak, gatanga kun. Auntie? Ay, sayang mat dahil adagano gatangan lang pisabali a tao. Ado ti mabalin mo pangaramatan iti dahil adaga. Mabalin kang agmulay tinateng kan dadumapay. Sabali lang ti pagkupraan.
Wan nga agpaiso. Napintas da ito alugar, auntie. Ala, umay ka, Diana. At dapat ipakitakan ka. Ipasyar ka man nandito'y lugar, ti amam. Auntie, naglawa mat adaga tinagtakdaran tayo. Ngam awan mat tinakamula anatang. Apay nagkatawa ka, auntie. Anya tikat katawaan. Katkatawak lang, tibagi, kanakan. Bakit akon? Diyak ka ba ulanan tagmulay ti adu? Diyay labas si tabangkag ko timulmula kiti natong. Ha? Kaya't mo asawan. Kukwam da ito nalawa adaga? Ante Ansing? Wen, kanakan. Awam mo't anak ko pang ipatawidak ka dagitoy. Nabayagan ngay laklakok ngam. Awam mo't igumatang. Nagsimple ni Ante Ansing. Ibagbaga na anak ko rapay. Ngam naglawa mat gayam ti dagana. Apay ngayon na pauli magkamutan, Diana. Nabanog kan samutan. Ha? Saan ati? Maragsakan nak. Gapo iti panang ipasyar mo kanyak dito arubayan nyo. Mala, mapantangaruda ni bangkag ko. Jay minula akiti natang. Agsida tayo man kit di presko anatang. Kabalam ka di pa iti magna, Diana. When auntie. Adumat gayam ti babalay dito nagnaan tayo. Wun. Jay lang mo't balay ko tinay putputong. Yawat mo't ganyak day tayo mo't mo anatang. Tapno di ka unay mabanog ka magna. Tinakpagdanagan auntie. Kabailak da ito eh. Nanansing, nagpintas mo doon na kanwamon? Ay kanakak day toy. Oh, Agpada kami ada pentas. Lumabas kami pa, babaro. no. Amom na kita, babaro. Itadala makakita itinapinta sa balasang. Ha? Agdaton dantukan ka. Ay sus, mapukawan ako ni Disutors. Anya? Diana, awan ka din ti sabali asitaan tayo. Tiyak kaya't ti dinungdung. Nangagkutim bagam, Dolores. Saan agpayatulang? No di mo kaya tisidaan, pumanaw kan dito'y lamisaan. Saan auntie? Kayat ka din ni mama ti agsida iti dinangdang. Saan ka di, mama? Mga nagsakit ti tiyan ko. Mama, kayat kung tupay asidaan tinatang. Nang runak at nasagpawan iti tinuno alamas. Basta, diyak kaya't tagsida. Ala, agluto kang aro diti kayat mo asidaan, Dolores. Nakararti ka mo. Kunamlansan ka, naggapoy tirigat mo. Mama, adda itan diti away. Sa maysa, adayo ti merkado ditoy. Noan niya tinakadasar iti lamisaan, ison ti kanan tayo. Maikawala siguro ti bagik nga da ita dito'y away, anak ko. Nagadupay ang ti kagat ti lamok kadagiti kudil ko. Mama, Mabalin ka di, apairkonan ta ti silid, apagturturukan ta. Nagdaga ang ngamin iti rabi, iso asa anak a makaturog. Kimutungak pa yun. Mama, saan ang mabalin ti ibagbagam? Adam ti barong nga electric fan. Saan nga umdas ti electric fan kanya, kanak ko? Kayat ko analami isti silid, apagturugak. Ay, manang Ansing. Di mo itipugaw iti sangwanak ti asuk tatabakum, Di sikat yung madayaw no, di mo kaya timasukan, Dolores. Ha? Huwag kayam, agsip nga ron, di kan rum-rumwara. Tapay, manang. Ang mga no makakita kay talalya di taruan. Anya, dalalya iti ruwar, manang Ansing. Adu, makitam di dakkalapun ti salamagi di tadaya. Uwan, manang. Adag na kapri dita. Sapay may sa timatana. Anya, kapre. Wan, makitam pa'y tayo dakkalapun ti akasya di tamyanan. Uwan, manang. Agnanaad mo ti tatay Black Lady. Sapay nagadu ti matana. Anya. Wan, Dolores.
Agparang nagitaalalya, no adda makita da asaan amat maturog itirapi eh. Mabutang mat kaya may talalya tinam, Dayana. Apay ka di, auntie. But tinam, ngam. Rabak ko lang dayjay. Mabutang da kanya. Sika talaga, auntie. Kitaan, napanon ni Silidyaw. Ay, sigurado ang maturugan dayjay. Kabuta-kabutang natalanya. Among auntie, marayray awakan ka. Itala ang amakarik na kitiragsak. Sa anak nga minakaskan ni mamam, seryoso ti panagbiag na. Nagmayat agbiag dito rabaw ti daga. Inka ka panagsununan. Sa bagay, husto ka, auntie. Ay, talaga mat. Dahito ti tandaan ang balasang ko. Sana masulbar ti parikot, iti may sapaya parikot. Solusyon ti sapulam, tap nagsardangan ti pagparparikotam. Auntie, Ti tao nagmulay ti parikot, agapit tumot lang iti parikot. At ti tao mo't nga gararami di tinasayaat, nasayaat mo ti pagtungpalan na. Iso adi mo tultuladan tinagalas nga ugali tinam. Auntie Ansing, Ado kami ang kakabagyan day di papam, a pinasakitan tinam, Dayana. No ararigan, imbilang na kami sa balya tao. Saan kami basta makasidag ije mansyon? Gaputa papanawon na kami ide. auntie, Ay, huwag gayam. Malagip ko ni Celia ababaunin niyaw. Sa dino ngayon, dayan na ita. ay, jak amuno sa dino itan tinapanan ni Manang Celia. Dayjay tinasing putatao. Isu iti, ti nang pastrak kanya kaya mansyon. Kabayatan ti kawan tinam. Nagluto iti kanan may kan ni kasinsin Roberto. Naimas ti ba nagluto na? Kinapod no na, mailiwak mutan kan kwa na. Nabayagan ajak nakita, auntie. Di ka mapukawan ni tinamnama, Dayana. Makitam tumot lang ni Celia. Dayjay tinangaywan kan ka, manipod ubing ka. Kumusta ti pagnam, Brando? Narabyan ka si Mangpet. Boss, nakita kong di umuna target ko. Inadal ko ti lugar apapapanan na. Kastamot ti oras apa nagruar na. Kasta ka di? Wen boss, nalakalangan nga ipatungpal ko ti plano. Iti kabitan na panawan. Mapukawan, dayjay a tao. Nasayaat. Ngem tanangem laeng titunggal garaw mo, Brando. Adda ngamin planok nga ramidan. Di kagdanag, boss. Kabisado kung ti kastoy a klase ti trabaho. Tata Ignas, adda baroan na paliiw ko a grupo ni Lindon. Nagpalpaliiw ak itaglawlaw. Kasta ka di. Wen, Tata Ignas, ket amoyo tinapaliw ko. Anya day ta, Gardo? Maipapan iti illegal at droga. Anya? Epektos dagiti dimtang iti may sa safe house. Sa anak pa yan nagparno iti riribok. Gaputa inadal ko pa iti garaw dagiti buyot na. No kasta. Saan laang aganraning tinegosyo dalin doon? No di kat agnegosyo pa'y gaya man iti illegal drugs. Ni General Barbosa tinangimaton kadag iti tattaw iti safe house. Inuray ko arumwar manipod iti safe house. Hanggang napayak. Gundaway ko kumanamang likitar kan kwa na. Tiawanan bain ay general. Nakasanggirlat tagayam iti grupo ni Lindon. Ayup dayjay a tao. Alona, saan ka kanupay asumrek ita iti pakanan a pagtatrabahwam kunan ni Tata Ignas? Iso kanon ti makisarita iti gayam ng akin kuka iti pakanan. Sa dino tinapanan ni Tatang Manang? Nariwot pa itay pimanaw da ni Gardo. Ibagak kanon ti bilin na, apaman na makariing ka. Sa bagay, husto ni tatang mo. Narigatan. Amangan agsubli dagiti tiprong, kat anya pa iti aramidon daken ka. Day tama ti pampanunotak itay Manang Celia. No saan adimtang iti ni Gardo.
Ado pa'y ti dinadahal dagiti at tao. Alona, Sige, sa anak pa'y lama pa nagtrabaho ita. Linton, nagwaras ang dagiti droga iti daytoy nga ili. Nakasarita ko ang dagiti kakunusabos tayo. Nasayat no kasta, Ninong. Nagtignay pa yan dagiti pushers nga dayti babaan tayo. Awanan ti mga pagdanangam. Agyaman ak, Ninong. Dakkel ti may tultulong mo iti negosyo. Marangsakan ti amam. Gapu iti na ito yung arami damita. Dakkel agatan ti sumrakan ka no agtultuloy tinapintas nga andar ti negosyo. Wen, Ninong, saan la siyak tagnumar iti baligi? No diket datayo amin. Amamunak meten, saan ka naimot? Amok day talindon. Iso nga ruta sana ka suminsina iti grupo yo. Gapo, tamok nga ti kwarta ditoy. Sabay sa. Dakal ti utang ko na impag-anakam iti amam. Gerdo, nagatang ta ka di amin ang akasapulan ni Jay Balay. Uwan tatay Ignas. Agawit ta nga roden. Datanti umay gumatang kadagiti kasapulan tayo. Delikado, nurumwar ni Silyang agmay-maysa. Tatay Ignas, at nagpipinaltog iti san unay nga tayo. Ungag pa'y so, Gerdo. Diyay nakamotorsiklo alimbapas tinapaltog. Masigurado tayo ta. Asino ti pinaltogan na? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.